Pozdrav svima, evo nas u novom videu. Odlučila sam se ponovo jedan soft spoken napraviti zato što mi je mikrofon malo dalje. Tako sam sad namjestila sve nešto na brzaka jer ne stignem, a htjela sam danas napraviti video svakako jer sam neke stvari kupila pred par dana i ne mogu ih više čuvati, a i sad sam se vratila iz nekih kupovina, tako da to sad riješim jer kao što znate jako sam ograničena s vremenom, a htjela bi malo više videa izbaciti, pa sad da snijem jedan i onda ovih dana, preksutra možda još da snijem bar dva. Ja sam danas imala velike planove da snimim puno videa, naravno sve se izjelovilo, ali uspjela sam napraviti kremšnite, 2, jer mi se jedu kremšnite i odavno sam si kupila materijal za njih, tako da sam, pošto ih samo ja ovdje jedem, napravila sam si 2 po nikakvom receptu, sve iz glave, tako da malo mi je onako raširila se, ali nemam čak ni kalup, nego sam nešto, ja možda sam je trebala bolje ohladiti, malo mi se razbucala, ali je pjenasta. Pjenasta i fali joj šećera. Ja sad više ne sjećam recepta. Mislim da sam trebala malo više bjelanja kuhati i da mi zato možda polako to sjeda. Dobro. Malo sam se sad sam pojela jer sam bila gladna, pa ću dovršiti kasnije. Ovo će biti jedan miješani haul, video, shopping. Tako da ajmo prvo od nekako kronološki. Makar sad mi je to malo izgubilo smisao. Pa neću pokazati uopće sve što sam stavila sa strane, nego samo nešto. Našla sam u Lidlu nekakve nudle juhe. Nisam još isprobala, ali nadam se da će biti dobre. Bile su 4 kune i ovo je povratna i uzela sam pileću. Ne znam gdje mi je pileća, u torbi, ja mislim. Tako da, to mi je onako kao za nuždu. Onda sam našla med. Ovaj u kantici koji izgleda ovako pristojne boje. Ali ja sam jako skeptična prema ovakvim medovima, ali željela bi snimiti, sam skoro rekla. Kavu još nisam popila popodnevno, a prošlo 8 navečer. Htjela bi peći medenjake, a nemam sad meda, a sada, kao što je Aleksandra u svom videu sad neki dan lijepo to rekla, to je i isto i u mojoj glavi, ne isplati se te medove koji su skupi stavljati u kekse koji će se ispeći, tako da dobro posluže i ovakvi jeftiniji medovi.
A ovo je onako trenutno izgleda dobro, ali vidjet ćemo. Kaže da mu je zemlja podrijetla Hrvatska, Ukrajina i Turska. I bio je, mislim, 42 ili 3 kune kila i 200. Varžak. Imala sam jedan dobar med iz Banije. Fantastičan je bio. A to je preko nekoga smo našli, kupili. Tako da treba nabaviti opet tako nešto. Zatim tu ne znam da li se vidi tortilje, Lidlove. Mi sad uglavnom stalno imamo tortilje u kući. To mi stoji tu, nisam htjela ni pokazati. Zatim nešto što ja zadnje vrijeme stalno kupujem, a godinama nisam. Ove riže iz vrećice. Jer sam jako nekako bila skeptična prema tome da se plastika ta kuha skupa s rižom. Ali prešla sam sad preko toga zato što mi to toliko olakšava život. Da to samo bacim i pustim da se kuha i radim nešto drugo dok ona svoje obavi. Tako da nisam i dalje sigurna koliko je to ovako pametno, ali odlična stvar i jako dobra riža. Teško je prekuhati, može se. Znala sam je prekuhati. Piše 15 do 18 minuta, znala je ona meni preko 20 minuta ostati. Bude onako premekana. Ali nije ona što se zginjeca. I povoljna je. Ovaj paket 4 vrećice 500 grama dođe 8 kuna, 7,5 tako nešto, euro. Riže su sad dosta skupe, tako da je ovo sad dobro. I 3 paketa imam ovdje. To je to što se tiče Lidla. Ja sam sad planirala kupiti još neke stvari koje su sad na ponudi, ali nisam uspjela. Ovaj tjedan će biti ove tortilje XXL pakiranje, to ću svakako uzeti. Cheddar od kile, to ću uzeti, 65 kuna je. I još sam vidjela neke te predblagdanske stvari koje su mi izgledale zanimljivo, to ćemo vidjeti. No dobro, sad sam bila u Konzumu sam bila i šokirala sam. Šokirala sam se sa cijenama. Ne znam, nisam dugo bila mjesecima, tako da strašno. Evo, našla sam na akciji vaniliju, aromu. 9 kuna je na akciji. To je pred koji mjesec, ne znam sad, kad je skočila cijena, je puna cijena bila manja od ovoga. Sad je na akciji 9, a puna cijena je 12. Uzela sam jednu. Malo ćemo štedljivo. Neću baš u sve i svašta trpati. Onda sam našla Gusnel škrobno brašno na akciji također. Pogledat ću na računu koliko košta. E sad, ovo je meni odlično. Ja sama sebi zbrljam puding, ne kupujem ih uopće. Odokativno sve radim i potrošila sam. I onda sam kupila tapiokin škrob. Pola kila je bio 15 kuna u tvornici zdrave hrane i mislila sam da je to, ali to je jako čudno nešto.
Pekla sam palačinke s njim i bile su sluzave kao ono bijelo od pršuta, ono baš čudno jako. A puding sam mislila da ću se ugušiti s njime, jako je rastezljivo ko guma, mislim da se onaj slime može od onoga napraviti. Strašno, silikon onako, ne znam, ne mogu opisati, na kraju sam ga bacila, to što sam skuhala i sad tu tapioku onako ubacujem u nešto gdje neće biti sama. Kao recimo ove kremštice sam stavila malo s brašnom, običnim. Eto, i morala sam si za puding onda kupiti ono što je normalno. A to je ovaj Dolcella Gusnel. On je bio 200 grama 9 kuna. Zatim sam uzela jednu Dorina paprenjak čokoladu od 220 grama. Bila je na akciji, ali je skupa, čovječe. Ok, ono 220 grama, 15 kuna na akciji, inače 21, ja mislim, ono dio otišao taj svijet stvarno. I onda sam bacila. Onda sam je vratila, prvo sam je uzela pa sam je vratila i onda sam rekao, ajde, volim te zimske čokolade. Ovako, baš me to sve ljuti, moram reći. Baš me to ljuti, da. Onda, za Boga miloga, jaja. 20 kuna paket jaja od 10 komada, to je, znači 2 kune jedno jaje, to je, ne znam, 30 centi, malo manje. Ne, 30, a te je malo manje od 30 centi. Uglavnom, ono, u Lidlu kod nas jaja nema tjednima i onda su se pojavila nekakva onda su se pojavila ona iz slobodnog uzgoja, što je super, ali nema ni njih sad više i bila su 20 kuna, a sad mi je mama rekla da su i preko. Ovo su K plus koje su uvijek bila najjeftinija, ja zadnji put kad sam bila u Konzumu su bila, mislim, 12-13 kuna, sad su 20. Postaćemo vegani svi. Ili zoberi. Zato što ovo je čak i dobro. 53 kuna, mislim da je kila ovih badema. Badem jezgra pola kile 27 kuna. I uzela sam i lješnjake. Lješnjaci su po 60. Pol kile sam uzela. Nema koji gram ispod. Eto, imam sad lješnjaka i badema. Svi su ovako već prethodno pakirani. I Ana Marija kava. Malo sam išla kao uštediti zato što i kave su. Pa dobro, uopće je suvišno govoriti to. Uglavnom, ovo je bila povoljna cijena. 19 kuna, 250 grama. Nekoć sam pila Ana Mariju, malo mi se prestala sviđati, ali bit će dobro. Eto. To je to što se Konzuma tiče. Svratila sam u Žabac i jedan od rijetkih slučajeva kad izađem sa par stvari, doslovno, ni Žabac više nekako nije to što je bio. A i malo sam se nakon tog Konzuma sam izašla sa gorkim okusom u ustima, tako da nešto mi je u Žabcu sve bilo nepotrebno. Ali evo, našla sam ove kolutiće koji proizvodi Belina i vidjela sam da je iz Rume. Trebala bi ići po još jedan paket i od nje tati jer je on rođen
i odrastao u Rumi, tako da je dosta emotivno vezan uz taj grad. Dakle, 350 grama bilo su jako jeftini, nekih 6 kuna, ja mislim. Ja volim te takve obične, proste keksiće imati. Onda sam kupila nekakve, ja ne znam, to su neki komadi buđole koji kopa slice buđola, ali nekako kao da ima paprike, crvena je. Ne znam, nije ovo baš povoljno. Žabac ima te okrajke pršuta, buđoli, tih suhomesnatih proizvoda koji se znaju baš dobro povoljno kupiti i onda je to dobro za ručak, jel tako? Znaju nekad biti dobri komadi, stvarno za onako sendvično tako jedete. Uglavnom, 100 grama je skoro euro. Uopće nije povoljno toliko. Ali da, za današnje prilike jeste očito. Tako da ovo mi je lijepo izgledalo i uzela sam to malo da se izguštam. Iako to nije baš najzdravije, ali dobro. Nije baš niti da gledam sad na neko da je nešto zdravo. I tamo sam našla tik-tak po 4 kune. Mislim da je u običnom, redovnom, u drugim dućanima da je po 5,5, 6, kako di čini mi se, tako da ovo mi je izgledalo povoljno. Pa sam uzela da imam kao zalihu. Zatim došao nam je paket iz tvornice zdrave hrane. Pa da i to riješimo. Čije sjemenke. To ste već vidjeli, to moj dragi jede svako jutro u doručku. Biti je naručio jer je ostao bez kešua, indijskih orašića, ali to je već otvorio, provalio i otvorio. Zatim sjemenke suncokreta. Onda sjemenke bundeva, odnosno bučine golice. Reći ću vam cijene samo da sve iznesem. Zatim jedna himalajska sol, sitna, pošto ja trošim nju, tako sam se navikla i znam da to malo što mi pojedemo te soli što kažu da je zdravo, mislim da bi trebao pojesti puno soli, što nije baš dobro. Ali znam da se može proći jeftinije, ali meni paše njena sitnoća, njena tekstura, lako mi je s njom, naučila sam raditi, tako da ajde. Zatim rižino brašno. Meni su fantastične palačinke, rižino brašno, škrobno brašno, jogurt, psilium ljuskice, malo ulja i prašak za pecivo, budu mekane i sočne. Onako deblje palačinke, baš su super. I zadnja stvar iz tvornice zdrave hrane, rogač u prahu, pošto u Lidlu nema, a ja dugo nisam išla nigdje, pa ajde, naručili smo tu. Nisam sad gledala koliko u Konzumu, ali mislim da je više manje to ta cijena. Uglavnom ovo je čak i organski.
Sjemenke pola kile 31 kuna, bućine golice pola kile 34, suncokretovi 750 grama 17 kuna, indijski oraščić lomljeni sirov 750 grama 52 kune, himalajska sol sitna jodirana kila 14 kuna. Čekajte, poskupilo. Da, mislim da je bilo 11. Rižino brašno kila 16 kuna i rogač u prahu organski pola kile 23 kune. I na sve smo dobili 5% popusta jer smo ostvarili taj popust. Ok, ja ću sad stopirati ipak ovaj video. Neka bude samo sa hranom, onako malo nije poštena kupovina, ali nadam se da ste ipak uživali bar malo. Htjela sam napraviti mješoviti haul video, ali mislim da mi traje već dugo, a ja sam se sjetila još jednog paketa kog tamo imam iz Notina, ali neću daviti ovaj put sa Herbom Testera. Malo onako zanimljiviji haul sam napravila tamo. I tako, još nešto DM-a i neke tenisice sam naručila. Tako da će to onda ostati za drugi put. A ja ću vas sad pozdraviti i do idućeg puta. Pozdrav!